dostlarım, dostlarım, dost işlerim. Eh dostlarım, 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 dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalğız başım işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalğız başım işlerim. Olma bu saçındı bulsun birsin bişke bullerlik. Olma bulsa şunday bulsun birsin bişke bullerlik. Dostun bulsa şunday bulsun senin için tülerlik. Dostun bulsa şunday bulsun senin için tülerlik. Uy su jirde su bula, su var jirde dım bula. Uy su jirde su bula, su var jirde dım bula. Yaş vakitta oyna da kül qartaygaştırsın bula. Yaş vakitta oyna da kül qartaygaştırsın bula. Brашылай! Рапыстывық, молодец тайынды. Ойна оларың мұна. Иректерге сарымай болып сарылайды. Құрметті достар, құрметті тамашашылар. Юққа ғына кәмей жәуітті қапқа түбін бүгін шушы матур жыр білен башламадық. Шынан да достар келе, әлі нендегіне достар дейгіз жамағат. Парлы, мұхаббәтлі ижады ғайлелер. Шақырық. Тарт кармыныңы бірінші қонағымыз жамағат танылған эстрадымызда матур саңғати ғайлә Татарстанның атқазанған артисткасы Лейсан Кибаева һәм Булат Байрамов. Тарт! Dikal Kuda! Yaxşı. Dikal Kuda qoy! Sizni qapqa töbünde көрүүгө шексиз шартып, бірінші шыратта кишилер келгенші, тамашашылар ишеттедірлік итіп, қул шабарлық итіп, сені Лейсан матур мақтаулысың білен құттап кетейім әлі. Рәхәтін көр, тағында яқшылары үстеліп тұрсын. Күшлі қул шабарлар. Тамашашылар алып. Рәхмәт. Наринат. Күткенің ме? Танисың ма? Әлбәттә. Булатын танисың мısın? Танисың мısın? Сиздәне пушаматын білесің мısın? Бұлардың кім? Жиле қышытқаны ма? Қышытқаны бай. Қышытқаны ма? Қышытқаны бай. Барам бар, қошаматлары көп. Рәхим етіңіз, отырыңыз. Отырыңыз. Ол шабып, матур етіп қаршылығы. Рәхәтләніп. Міне, артистлар алар еме, көп. Әммеден әкейін барлашып, сәңғатта, ижатта, ғайледе әр вақыт бірге янып, күйіп, ижат етушілер алар. Біреу, икеу, үшеу, дүртеу бармақ біліңін асанлар. Сирек, келешесің мі? Мәне шундайларының бірсі. Кәрім Түншірін ісімдегі Татар дөлет драма һәм комедия театры артистлары. Тантана, Musa Jalil, Damir Sirajiyev isimindeki premiyalar laureatı, talantlı yigitlerimizden birisi Erkan Piskunov hem onun halal cifeti. Şu tiyatroda eydep barışı artistlarının en talantlı şiver, motor, üzerinin motorluğu, güzelliği bilen tamaşaçılarını bir gerekte iri yigitlerini üzerine jelib etip başı ditatırgan bir küp rollerin sonda ustayıtıp başkarışı. Eli olğuna tügül, eli küp mü konsertlar, tamaşalar, jubililer alıp barışı. Şolayık sangat kızı, motor, talantlı kızlarımızın birisi, bilesiniz mi ki? Rizeda Salakova, çakırı gale! Oh! Kızarma! Okşamırma! Gider babam buraya kumalım be! Oldu. Obrazına girmeniz oldu. Eli yükterek anlaşıkalmış şeyinde girsiniz. Vay rahmet. Elimin eyten biymesler. Bunlar biz indi obrazdağına çıkıp uvuşup kınalımızı diyenleri taşsın malayım ne vakitinde. Rahmet yani. Siz de kurumuzga şeksiz şatmız. Siz şattır mı yoktur mu bilgen yok. Oyunu şekşacadım. Seni kurugaydı. O münemde dostlar. Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam. Tamamım korgan apayım. Kasım bir dakika şuay kola ol. Üzümde kimiş? İki birini koytup kirgen bey. Abav. Birini koytup kirgen. Şulay pamada bilen de dostlarına sonra söyleyken.
Мына қайтып кіргенім, помада қатын көрді де, тау шығарды ма? Yok, шығармады, шондай ұқны сұрады деп айтады. Рахмет, орын тұрдан. Көрдің ме? Әсел тауыш құптарасың. Ринат Насыров, таныдың ма? Сен қая отырасың? Сен бүгін басып қына тұрасың, мен біле, қая отыра. Әлі отырға қойсың ята. Басып тұр, билбетті деймін. Senin bil var mı ne? Bu yaşlar indi biliydi. Başılma, bilinanı düzeltemiz. Birine suğam. Töşün var mı? Var elbette. Allah bilin falan kuzgalsa, elle koya barı verme, töşün ağına tükürt. Töş altın. Yılan ağı sırazı basa. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, münevit. Dişik yaratmıyorsun birer şu parlarını. Mine minalarga qarayım imi, sıklanam. Көзгіне тимесін, мен оларға әр вақытта да шулай деймін өздеріне де. Міне, балалар да өстірелер, ижатта да бір тек тұрмайлар, олар менің коллегалар. Сен білесің ме, ТНВ каналында бара тұрған, дейме, жырлы қали деген тапшырынды қарағаның бар ма? Бар. Міне олар кішіні жырлата, өздері жырламай. Бейегіне қоялар, міне бүгін жырлатамыз. Яш! Talantlı İsrada artistleri, şovmen, alıp barışı, alıp koytuşu Azat Kerimov ham, Alina Kerimova. Ay, rahmat kışkırı. Sağlar mısınız? Nerse Azat sen? Мұңлы ауыл кişileri bilen çıktık әлі. Hakikaten, mına мұңлы xatın bilen yaşa ol, şingil de avuldadır, şulay mı? Ne özünde de мұң jeterlik seni, sen nerse? Senden de sırayım әлі, sizden de sırayım әлі жойта. Мұңлы хатын bilen yaşa, ауыр mı жеңіл mi? Uzur, uzur. Yok. Azat. Ne, Alina, bu senin şırlağın qağına şunu hisse verilip, muhabbet otunda yanıp, koyadır, hatireler yanartıp, bunu kungülerle koylarga uçtu şuna göre. Sen nerse, cazasız kalır mı diye uylarım böyle. Tart büyüküyü, beytamız, Azat Kerimov! Asla! Azat Kerimovlar! Bek zor rahmat. Ey boş yüyleri de bir tane. Yaktaşlar, yaktaşlar, iki yakta da. Mında kısacı yoktaşlar bir küpük bugün cevde mesela bilip çakırgansın şunda elle bilmişler. Benim bilen de konuş. Yaktaş bulmasam da. Rahmat. Mine gördünüz mü Bulat? Neyse, iske aldınız mı? Olardan bir boş yüyü de kişi şetip gül. Uzun. Zor eti rahmat. Sizni kapatımızda kurumuzga şeksiz şartmız. Rinat seni bilen tanıştırmadım. Tanıştırıp giteyim hele. Şundan talantlı yigitlerden birisi. İşitip tınlap oturağız. Yarayım mı? Көбісін yoqtaş енді. Sen kaç rayondan? Yani Müslim rayonundan Eti Elmet rayonu. Özü Şallı'da tuğan. Özüm Şallı'da tuğdum. Özü Şallı'da tuğan. Hem Şallı'da Şallı'da yaşayın. Rinat Nasırov. Rinat. Tiyatr bulğaç bitinde ol spektakller, repetisiya vaqtında qiziq haller bulayın. Antına sözler yok. Var mı şunday bulğan haller? Eyda, sen tilgeçi başta söyle. Қазір біреу солай ұзақ қана яшәгәннәр де бір 30 ел бірге яшәгәннәр де инде хатын үлеп киткән тегенең үлеп киткән инде инде қазір заталар инде күтәреп баралар тегендә күтәреп барган абынган берсе жыгылган хатын килеп төшкәндә уянган теге исән булган инде күрәсең уянганда бәй булар куанышканнар да инде кайтып киткәннәр кире хәзер ярар тагын бір 15 ел яшәгәннәр булар яшәгәннәр да инде тагын үлгән теге хатын тагын үлгән хәзер тагын зиратка таба күтәреп затып баралар Zaten paralar da. Tege şıkırmat. Aman tege şıkır. Hem ortadan tege mujigi baradi. Jigitler. Obunağına kurmaga sen zikarıcın. Bana bir narsa aytasım kile. Kapkatı bindi ol. Muhabbet yanarda turgan jir. Sizin indi barıgızda belki Azat kapkatıplarında oturgan şaklarınız bulgandır Alina bilen. Anı kütüp oturgandır indi.
Көп көттің бе yok mu? Siz бит яш үйленішкен кішілер, слушай. Нәрсәйтәсе килә. Гомумән теге капка төбе дигәннән, мөхтәрәм җәмәгать, безнең иҗатка битараф булмаганнар бәлки белә торгандыр да, безнең клипта бар әле 2015 елда ук. Шушы капка төбендә утыру маҗаралары дип әйтергә кирәк. Су сибүләр, бу капка төбендә артык катырак сөйләшү җибәрсәң сибәләр, матур сөйләшкән тыңлап ятканнардыр инде. Шулай бит капка төбенә күчеп, җырлап йөри торган идек. Яшь чакташында да су сибәләр иде. Инде балачак хатирәләренә килгәндә, берничә кызык хатирә бар, тормыштан булган. Бәлки, әйдәгез капка төбендән. Хатта күп инде ул. Алар шактый. Ул күп кызлар белән йөрди, аңарда күп ди. Шулай капка төбе дигәндән балачактан һәммә безнең дә ишек алдында беренче аяк атлап йөри башлагачтан авыл баласының теге бер дошманы бар килә ишек алдында. Тавык. Әтәш. Шуннан. Шул әтәш белән гадәттә инде бәдрәфкә барганда я бер җиргә гел шул әтәш каршыга чыга бит инде. Аның өчен бердән бер авторитет ул әби. Бердән бер авторитет әби дә теге нинди теге Шаолин мастеры заман теге барган җиреннән кулында бит кайышка благай итеп кенә ала, турылагай торган иде. Шу карап сыкмага торган инде әбигә. Шуннан шушылай әтәш белән сугышырга өйрәнә безнең бер тапкыр шулай теге иштәгәрмәчле жук тәгәрмәчендә жук велосипедында йөрим. Арттан бер килеп кунды әле теге абалам да борылуым булды. Шал Менә кунда да ләктердә шушы ике теш шушының хәтлек размеры баш була хәтлек кенә инде бер як кулак гадәттәгечә тарыш итеп тора. Шунда калдымы ни? Юк инде авыздан кан йөгереп кирдем бабай әлбәттә кичкә уже тәмле ризык иде инде. Шулай иттиреп аннан башка әтәчләр башка буын шулар белән сугышырга өйрәнәдер инде. Һәммәбез дә өйрәнгәндер инде әйбәт. Үзебез дә Брустидан ким түгел идек. Шушылай өйрәнгән безнең каллаш шундый ябык кына матур гына әтәш бөтен яктан да сугышырга өйрәнеп биттек, мәктәпкә укырга барам. Бу инде уже үзеп җиттек, тәҗрибә туплаган. Җиткән. Хәзер безнең Мәдинә апа тыкрыгы бар, шул тыкрык кырында үтеп барам, бер каршыга, мала мин сиңа әйтим, таза бер белмим инде бер 5 килограммлык, 6 килограммлык бер әтәш чыгып басты, булай иттереп теге атака позициясына басты инде каршыга. Мин үзем эшәтеге шамалым бит инде хәзер уже тәҗрибә бар. Каршыда чыккан бәләкәй әтәш, ул минем теге ябык кына әтәш дип җибәрәсең, сикереп ишеп китә, сальтлар ясын итә. Мәйтәм, шул әтәштә ни кадәрлек авырттыра, мәйтәм, бу әтәшкә мәйтәм, да бер генә удар, или ул мине, или мин аны. Хәзер уйлап бит инде. Мәйтәм, уңнан типсәм, моңа мәйтәм, бу сулга итәдек башына алып кала мәйтәм. Сулдан типсәң, сулга кала. Мәйтәм, моңа апперкот теге астан хайкик инде ул теге. Аппер шулай гына балачак, мәйтәм, шулай гына исән калачак, михәр дип теге безнең Кәримовларның 5 нәсел кия торган аякта теге киелеп бит инде теге капкада теге тимергә типсәң теге табаны белән тың яңгырап тора торган тактасы ман теге белми битеннәй. Шуңа күрә 5 нәсел үскән бит анда. Хәзер Син шуны дәрәҗә итеп киеп дәрәҗә микән? Артем, ләкин хәзер кизәнеп торып теге зур әтәшкә булай итеп бер шал ләктердем бит инде. Әтәш. Теге бу таза әтәш булгачтан тяжеловес. Бөтен реакция икән. Силкемәде. Бу шоп баш арткыга китте дә бер якка шартлады, ауды. Бу күрше әтәш бит. Кулларын мин булай итеп кулларын итеп шаптым инде мөхтәрәм җәмәгать. Әлеге күрше каршында гафу үтенәсем килә. Тукта! Бу бит әйсәннәрнең әтәше булган. Шулай улдашлар бит булар. Сынапмы? Авылдашым каршымда лесеннәрнеке, ресепаторларны икән. Әйтәм, бик таныш история сөйләгән. Әйтәм ул елда Юк, рейсал көне чыгып барам ди. Соңрак кына барасы, бер сентябрьдә барасына. 2 яшькә алырак азаттан. Карым әтәшебез бу башын салып яткан ди. Җәй буе ашаткан симерткән әтәш. Шуннан биздә тавыклар күкәй салмады. Тавыклар күкәй салмады. Мин шул әтәшкә будай ташыдым бит әйсәннәргә. Уса авылына ташыдым бит мин. Азат. Үз авылдашларым каршында кемнең әтәше тәгаен булгандыр белмим. Шулай да нәфсәк исмүши гафу итегез. Хәзер моны караганнар безнең әтәште инде хәзер безнең әтәште. Шуннан бирле син. Я, ул әтәш бит инде хәзер процентлары белән бузауга үрелде. Булат, мәзәк синнән. Мәсәлән, без ир белән хатын турында сөйләшәбез бит инде. Монда Ир белән хатын. Күптән түгенә күзгә шалынган бер мәзәк. Без әле җаваплар белән дә кайчан бардык әле. Бик күңелле поездда. Екатеринбургка менә тагын тизән барасы бар. Ир белән хатын менә тиянеп, менә шулай зур чемоданнар белән килеп керәләр, теге тирләп пешеп вокзалга батып. Уф, хатны тиелгән, ире тиелгән монда дигән. Ире батып карды хатны. Хатын. Фортепианон аласы калган ди.
Той хатына син нәрсә, жүләрмәллә ди. Нәрсә сөйлисең син? Нәрсәсен бу нинди фортепиано? Билетлар шул фортепиано өстендә калган ди. Ир белән хатын сөйләшәләр икән. Ну, сөйләшәләр, авылга кайтырга кирәк. Бей, мәшине куя калдырабыз. Алло, исән Вали, карале. Авылга җыйнадык, мәшине синдә калдырып торыйк әле. Бей, үткәнен калдырганда килеп алмадыгыз бит сез. Бәттәш мәшин синдә имени ел буена эзләдек, без яңаны алган идек дип әйтәдек. Тагын бер сөйли безнең хәзер бит кайын суы җар вакыт җитте. Монсы бик кыска инде, яме. Буратино поликлиникага килгәндә. Монсы уже кызык. Булды мәзәк. Кайын суы Буратино. Ана сырлар ди. Буратино, синең кайын суы нинди группа дип әйтәләр ди. Резида, бана Лейсан ул мин мәзәк сөйләмим, минем бөтен мәзәкләремне Булатка өйрәттем. Ул сөйли диде. Ул минем укытучы. Укытучы? Әйе. Җилә кышытканова һәр вакыт шулай булды. Резида, бәгырем бер мәзәк сөйләле дисәм, нәрсә дип әйтерсең икән? Артем Yok, Artem Aşulay. Nini мәзәк тагын? Хорошо, нәрсә сөйлисең инде? Еще бәгыремде ишеттеңме? Нәрсә сөйли? Yok, Артем, Мәзәк сөйләтер, кара. безнең монда килү үзе бер мәзәк диге. Бармы шундый кызык хәлләр? Ни, бер мәзәк сөйлимсең? Әйе, минем өчен Арсам. Менә җәмәгать, менә шулай. Ирләр һәр вакыт хатыннарны ышыкларга тиеш. Әйткәндә, алар мәзәк сөйли белмәй. Онсы да дөрес. Безнең юмор хисе шуның хәтлегенә бит инде ул. Yok, карасың. Yok. Сөйләгәндә вакытында көлсәгез дә уже җиткән инде. Аларның мәзәкләренә күләсүр җылыйсы килә бар. Җавит абый, мен Лейсанның зирә сөйләтмәдегез. Ул мәзәкне ахырыннан сөйли. Кызыгын әйтеп куя да, анасын башын сөйли башлый. Әйдә бер, Лейсан бер, әйдә. Артем. Әйдә, булай инде, мондай хәл булган ди. Теге кемнәр, кеше ашаучылар, кемнәр булалар теге, булган чүрди ниләр? Аборигеннар каннибаллар. Аборигеннар сөйләгәндә, элекеге аборигеннар кеше ашытырган. Тотканнар дибылар. Беләсезме кемне? Кем әйдә танылган җырчылар, әйтик кызыграк булсын. Папуаслар, Папуаслар. Җавит абыйны тотканнар ди. Салават абыйны тотканнар ди. Ишенчесе кем булса? Фирзер. Бу гел кызык компания. Тотканнар ди хәзер. Ни, бай дип әйтәләр ди инде. Без сезне барыбер ашыйбыз. Барыбер сезнең башыгыз бетте. Әйтегез, үч теләгегезне үзегезнең иң теге соңгы теләгегезне әйтегез дип әйтәди. Без сездән ишәтәбез. Менә теләгегезне үтәгәч, без сезнең итегезне ашыйбыз, тиресегездән киме ясыйбыз, теге каноя, теге тартырып куябыз киме, су үтмәсен өчен дип әйтәди. Шунака уйлашкан Фирзавр әйтә, нишләргә? Эх, мин дип әйтәди, бер моңлы итеп җырлыйм әле теге иң яраткан җырым, нинди җыр әле? Бер генә минутка барсында онытса, киләле яныма. Бер генә минутка барсында онытса, киләле яныма. Ягымлы карашын, кояштай карашын, янымда бергән шагымда. Кояштай карашын, янымда әвергән шагымда. Менә шулай шатланып җырлаган да ул, аны ашаганнар инде башы. Әйбә, Салават абый әйтәди, нәрсә эшләргә инде. Миңа әйтеп әйтәди, тоже бер җыр җырлыйм дигәнде. Нинди җыр байда, нинди җыр? Салкын чәйне җырлыйсым килә дип әйтәди. Тыңла, уйна. Ömrüm şolay üzerime silgine kötü. Yalnızım güzel yanında soğunan şeyler için. Hazırlanganmiz ha? İyi bitken Salat ayının başta hoca bitken de ha Cavit abi kelip jitkenler ha Cavit abi tradin burşulgan işe. Uylaptı ha uyla нәрсә керек сиңа? Бирегез миңа шәнишке дип әйтәде, вилка, шәнишке бирегез миңа дип әйтәде. Сен нәрсә эшләшәмсең? Бирегез инде сез бит соңгы теләк үтим дип әйтәде. Биргәннәр моңа шәнишке китереп биргәннәр Җавит. Шуш сезгә кимә дигәндә әйтәне кичәде. Sen qo'la qisib turasın. Rahmat. Yo'q, tege bugün de parlalar. Kim Rishad Tuhmatullining konsertida bo'lgani bor. Ol ayta ekan, uylendi bit endi Rishad hozir. Motor etib oila qurdilar, yana baxtli bo'lsinlar. Konsertida ayta ekan, mana
Бездә хәзер парлы Алия белән менә парлы җырчыларга карап шундый сокланадырык. Менә Зөлфия апа белән Җавит абый, Зәйнәп белән Зөфәр, Җавитның Зөлфиясе бар, Зөфәрнең Зәйнәбе бар, Салаватның Фирзәре бар дип. Монда инде дөрес мәгънәдә аңларга кирәк. Бу инде Фирзәр бит дигән Салават белән бергә, алар бит концерт куеп бергә, шуңа кызык итеп керә. Бу мәзәк инде. Шуңа күрә яра, рәхмәт. Бер ират килгән хәзер сөяркәсенә. Тunda шалт хатыны хәзер кайтып керә. Звонок ишектә. Бу шалт адресәргә ире кайтып кергән. Шалт сикергән үзе кара ишеп барат инде 9нчы каттан. Ярым рәхмәтле Аллам, ярым рәхмәтле Аллам, әгәр дә исән калсам, мен шундый яхшы булыр именно турилга бастырып, мен шундый әйбәт бар инде. И шалт йомшакка тигәндә ни килепчән навеска. Шалт исән кала бу. Всё. Булды. Менә инде дурацкий уйлар башка килмәсен диye китеп барайын хәяти башлый. Хәбер бер ел, ярты ел уза. Шалтманның лотерея. Лотерея кругосветное путешествие. Утабит бу, слушай. Ди карале, китә хәзер кругосветное путешествие, корабль, зур корабль, инде кеше күп инде тигәндә. И шалт тигәндә 9-бальный штормовойный шторм булар хәзер бата башлар. Бу инде тагын. Я Рабби рәхмәтле Аллам, син нәрсә инде бер минем аркада гына ди. Минем аркада гына шул итеп. Кстати, бу монда сиергән топ тагын ахырын сөйли дип. Әйе. Бу тагын шул теге үзенең бызык юлына китмәй инде бу. Гел гел шулай. Калана ярты ел буе шу ярты ел путешествие. Отабу хәзер сәяхәтнаманы инде шул штормовой башлана. Я Раббим дим бер минем өчен генә күпме кешене монда ди 1300 кеше битсен харап итәсен тигәндә. Күпләр ашып китә. Мин сезне кабахәтләренә бер ел буе җыйдым дип әйтә. Теге бу китине йөргән хатын темасына кирәк. Хәзер бакыйлыкка күчкәннәр ди. Бакыйлыкка теге дөньяда хатын-кызлар бер көтү бастыралар ди шулай. Бер көтү хатын-кыз ди инде. Теге фәрештә сорый ди. Менә теге гамәл бизмәннәре янәшәсендә инде әлбәттә үлчиләр. Менә фани дөньяда яшәгән дәврдә кайсыгыз җәмәгатьләрегезнең, ирләрегезнең нервларында уйнады дип шулар бер адым алга дип әйтә ди. Әйтгәндә бер көтү хатын-кыз тузан туздырып теге шарт алга баса ди инде. Бер көтү ди инде. Шиге юк ди. Шул арасында берәү басып кала артта, атламыйча. Теге фәрештә карап торганда, теге шукракында теге зәл алга ди. Алла бабай. Алла бабай диләр бездә. Алла бабай. Хәзер шунда уже бабай. Теге чаклашма диләр инде теге. Чакынап жүргән чак. Алла бабай. Дәйтә тәмук белән оҗмактан 2 представительне чакырткан да әйтә ди. Когда менә концерт куйгыз әле дип тойдым мин күңелсез миңа дип әйтә ди. Концерт кирәк миңа дип әйтә ди. Менә кайсыгызның концерты әйбәт була, шуңа бүләкләр, ниндирәндә призлар булачак. Кемнәрдер гафу итәрме, шунда кемнәрдер гафу итмәм дип әйтә ди. Ярар, булыр. Сезгә бер ай вакыт хәзер ни кая бара? Бер ай үткән, килгән бу оҗмакка концерт карарга. Килгән Инде нормальный гына концерт байлы чыгып баса, киюни башлый, җырчы чыга, матур гына микрофонга җырлый, тату гына биюче бии, нитә тәртипле генә матурна концерт үткән монда 2 сәгать жарымлык концерт булган. Хәзер яра булды аңлашылды, бик зур рәхмәт, концертыгыз матур дип Аллага киткән хәзер тәмукка ни кара концертка. Ат дигәндә концерт инде о җандралар ди. Шатыр берсе җанна, берсе кия, берсе ниши, берсе сикрә җана җырлый тегендә әллә нинди дигән трюклар юк дигәндә галәмәт инде әле бу кала башлар. Бу ни? Үзе күргән кеше килеп малай. Фирдус Тимаев концерт шикелле диге. Туда. Мәшкил Алла бойга шаган инде бу галәмәт. Ну җәмәгать кире чакырткан хәзер теге 2 представительне. Ну оҗмакта конечно молодцы, әйбәт булдык. Төпле, матур шундый концерт. Ну тамук, ну бирдигез кирәкне. Отча булды хәзер оҗмакның представитель. Ну Алла бабай, мин гаепле түгел бит инде бөтен артист тамук халәккәнгә дип әйтә. Әйдә бу теманы бер күңелле белән теманы. Сез шарып яшәгез. Алла бабай дигәч инде сөйләсек бар. Әйдә. Безнең икебезгә генә бит Ләйсәннең икебезнең безнең әниләребезгә. Аннан әнисе минем әнигә әгәр дә уртак нитсәң, 16 оныклары бар. Бу общий әйтәм инде икесенә бергә. Хәзер ну бала карашалар бит менә. Кем бала карый инде? Гастрольләр сырдар кем карап кала. Хезмәттә әбиләр карап кала инде әниләр. Хәзер күзән китерсә бер әниләремә исәнлек телим яме. 95 яшьтә бер әби ләкин хәзер иҗмакка теге ишеген башканда башын тыкканда булай. Монда балалар юкмы?
Qara endi sen bu yurakni. Qara dip tiba beta. Ko'pmi qovshayma. Qara endi sen bu tizlarni dir qaltiraylar. To'xtali narsaga bulay qaltirarg'asin, narsaga qurqirga o'zimning Sarvi hazrimni chaqirib chaqaram da top turib borsinda aytam da bilam. Sarvi, kuzga chaqli yopishib chiqsang chiqasan Sarvi. Chiqmasang Sarvi bosh oyog'ing bir qozon. Yo'q endi bulay bo'lmay bet endi butunlay ko'ngildan qaytaraman. Narsa deb aytirgasan endi. Sarvi, kuzga chaqli yopishib chiqsang chiqasan Sarvi. Chiqmasang durt yağın kaybola. Yo'q, bulay da bo'lmay. To'xta. Sarvi. Kuzga chaqli chiqsang chiqasan Sarvi. Chiqmasang Sarvi. Chiqsang da chiqasan Sarvi. Chiqmasang da chiqasan Sarvi. Hayrettin, sen tug'ilmasan bu. Bu ne?
Men Serbi Jamal, men. Sen nerse sataştın belli. Yok indi. Nega sen kollarını sataşkan kişi gibi kollarını bulay butuyydın? Men tigim, men oylaydım Serbi Jamal. Oylaydın? Oylaydım. Nerse? Kimni oylaydın? Kimni bolsun indi Serbi Jamal? Seni oylaydım. Seni. Tukta itinmelisin. Tuktayın Serbi Jamal, men seni sağındım. Tukta kelindi bir. Tukta. Nerse bu? Bel. Nersasan? Ben onu koyan bileyim di. Bu Serbi Jamal. Bulak. Şülmek? Nindi şülmek bulsun ides. Sen Hayreddin'den Serbi Jamal'a bulak. Nima ne? Sine bulmaytan kim gop kilim indi. Mine bunda barısı da var. Hayali. Mine şeklavik, pirenlik barısı da var. Sen bir yürek kub algansın. Mine bitinde kızlar ardında maktanırlık bulsa jide. Ayak kiselerin var mı? Yarar. Urun tabar mı? Yemin rahmet. Amına mısı? Saplı kalaşma. Onысы миңа неге indi? Aşarsın. Yok, qalaş bizning üzümüzde de baran sözüne bulsun. Şolay deysin mi? Yarı Serbi Jamal. Alaysa özüne bulsun. Yalaysa min kirem indi. Şin kirasın indi ya. Min alaysa kirip kitem indi. Indi, sen hazır kirip gitesin indi. Hoş. Serbi Jamal tut hele, tut Serbi Jamal. Nerede var? Sende su yok. Yok neyse. Su var da. Yok Serbi Jamal, sen çık. Ay koyan nerse koyaşığım. Bir koya çıkmayın de mine. Mina kızga kadar kiyevga çık. Sana kiyevge? Mina Hayreddin'ge. Yok. Kızga kadar çık indi Serbi Jamal. Eniga da sirne şiştim indi. Onun gözler deretlep şeylemi. Kişten oşaşarga oturgaş. Oştan ellenindi erim temleri kilede. Serbi Jamal deyip koyam. Sen bir tane elbede itip pişirir idin. Serbi Jamal kızga hatlık çık indi. Bulmuş ol hele. Kızga kadar bulmuy. Ede min sana kız günü çıkarman. Ol vakitte barımızda boy bular. Kız günü degen Serbi Jamal. Bir kızak bir Serbi Jamal. Yok indi nege azak bulsun. Kız ol hazır jite. Mine uğrak üstü ulda uzar. Mine sana kız da jitte. Şunda çıkar mine. Kızga degen Serbi Jamal. Piştigine Michael. Serbi Jamal geliyor. Serbi Jamal. Şimdi öyle. Sen alay itinmeli. Bölümün biterli sana yobuşup çıkam demedim vaqdagini. Doktor sen alay kaçalanmayın da ondan sonra ne bit? Serbi Jamal. Gideli irinlerini tışla bizgençe bir motor itip soğurup öveyim hele. Ansa vaqdagının bir nesi olur? Bir nesi? Bir nesi. Yarar indi qaysa. Serbi Jamal. Kızga degene. Kızga. Vaqda. Serbi Jamal. Var indi var. Sen almadın indi. Kutsaklı kalaş almadın indi. Yok almadım. Üzüne bulsun. Yarı. Hoş Serbi Jamal. Hoş. Kızga degene. Kızga. Vaqda. Kızga degene. Elde olmaz hali. Ay, orada yaşandırıp oynadı kız. Ay rahmet. Aşağı beter canım. Atamında bunu şeyleriydi. Var urununa oturtağında bu renegini al. Artyom zor eti rahmet. Ay Allah'a şükür. Rahmet. Kerim ufak şekilde. Bravo. Aferin. Annaki laftama bitti yönlerim şada. Muşni kızlar bilen kırsam idim şada.
Kolmaşlar, sayri sandıqaşlar, sayri, 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 sağlıdırra başladı. Ennekile avtomobil singine otur indi, sigen yarım 49, 50'ge tutur indi. Jırla başılmağın günür, bende aşılası tüger. Hop, 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 hey! Restoran bakallar, uşul restoran bakalları, bilmegenler bilip dursun, biz Kazan şakalları. Kim bilen duran benim şakallar? Ennekile avtomobil tüyegenler kışıtkan Cevit abi biller bizge İngizlerde tuğbaktan Hadi sen jırıysın mı? Jırlayğalı, jırlarğanlarım kalsın, sizning için jırlauğanım sağın seylerine kalsın. Seylerine kalsın. Balma ağaçları, sayri sandıqaşları, sayri, 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 sağındıra başladı. Biz zandı malay tüme tanıştırın. Biz mandıy malay tügel, qaydağına yürüsek de kugergen qalay tügel. Şulay. Qaydağına yürüsek de kugergen qalay tügel. Benim oyuncular var. Ağaçları, sayri sandıqaşları, sayri, 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 sağındıra başladı. Bulat kızdı. Hadi yok benim oyuncular var. Hadi. Dik olmayın. Tamam tüge. Keyin başla. Hadi birine jırla. Jırlayğalı, jırlayğalı, birine tugel ikili, jırlamasıydık ikili, siz dostlarım sikimli. Sayri, 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 sağındıra başladı. Bizim Əbi babaylarını yavşular tanıştırır, zaman başka yavşularını internet alıştırır. Ne? Dualley. Sayri, 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 sağlıdırra başladı. Şettiğeli oturabız parlaşıp Aline keyni kışkanman rezile deyip sataşıp Daha Kristana kızdı. Hiç hayırsız dinmeli, kuşağını jeymeli, kötülükte sıyırlarga mehabetin seyreli. Sıyırlarga mehabetin seyreli. Bizim avul yigitleri yaşın kebik yaltarı, kızlar kursa jibip düşe yaprak kebik kaltarı. Kızlar kursa jibip düşe yaprak kebik Aferin. Cevap. Adam. Yuğarışta cevit yeşi 2 metre boyu var. Boyu bir uzun bulsa da akıl yakları bir tar. Akıl yakları bir tar. Bitirdi. Şayar. Eyvet buldu. İyi yaxşı komplite şuşası. Yok ayrılmağız. Ya Bulat kızı, Bulat. Yok burada meni bitindi бар теги шул социаль четтерлерде деп айтайық өзгертілген жырлар. Давай. Яларны қысқа жырлар деп, отырсаң да болады, отырып. Аны біріншісі күзан әрбір жыр алдына комментарий беруге керек. Мәселен бірінші жыр Сабантуй. Деп шаны егене шундай вакытлар жетті Сабантуй ауыл председателінің бірден бір қойғысы қойсы артистін шақырырға деп. Міне. Айрылмағыз жыры күйіне. Әйдә. Куплет белән улаяны.
Sabana toyga kilehele dip bir artistqa şaltırattım. Yartı milyon sırağaş ol tizlerim qaltıradı. Qayırmağız siz minen akşalarını. Oğlağız abzağızda yok endirey qazınaları. Oğlağız avlımızda yok endirey qazınaları bitti. Kilesisi? Tağın birisi, o da bilsem, tege uftalma kiyine, değil mi? Bik aktualney. Senin ipotekin var mı? Şey kaldı. Eskop tugul bilmeyeyim. Seninki var mı? Yok Allah Bitti mi? Mine bakıtlı kişiler. Yara sıramayım indi. Aşkım turundasın. Seninki? Bizim turda mı? Bu yıl bitti mi? Demek sizin turda tugul. Senin şey kaldı. Kıp tuguldan da. Yara. Yaraş bulsun diye. Tonla. 35 idi. Bitti o, bitti. Hadi. Artyom, yine ipotekin alğaç, ona jırıltırgan jır. Tanıyımız? Yana basıp eyde. Eyde. Minjilarga tişme. Uf tanıma, 30 yıl ipoteka deyip şal şaşın kursen de Uf tanıma. Ay uzada kite, platyoşkilim jite. Uf tanıma. Ay uzada kite, gımmır tülep üte. Uf tanıma. Uftanma, birer kaşan ol bite. O vakit sana 80 yer jite. Uzun anağısı yaşamasan, onu karın tüle bitire yamı. Bu sandık içinde. Bana bitmeyler nasıl iken? Dövmüyor. Ne? Zamanında bu eybirin oğaçtan yasaganlar. Başka zamanında mı, Gorbachev zamanında mı? Burun zamanlarda. Ha, sonra Burun zamanında. Da. Elek mine ekiyetler benim bilen başlangan zamanda. Mine burun deyip. Sol vakitlerde bulgan. Ağaçtan. Sonrak demirden yasaganlar. Tegirmeş. Kaşık. Ayrım gına kullanırga yaramay. Kullanıp bulmay. Tegirmeş. Ne işin tegermeş? Ayrım kullanıp bulmuyorlar. Dürtü bulur katı şey iki. Bir tegermeş deyde bula. Ya taşkı var. Başta ağaç bulgan. Birini de, ikini de, üçünü de, kup kulemde de kilolap satıp alıp bula. Qadoq tugulmalay bulay. Ay ağaç kadak. Yo'q, bular. Ellik ağaç şeyi. Ağırlık ulşev biremligi 409 hem 5 gram şaması. Faran qadoq. Birsinin. Faran qadoq şeker. Qadoq bularga mumkin. Qadoq. 409. Ayırım kullanıp bulmayı dediniz mi? Ayrım kullanıp bulmay. O'tdi. To'g'ri keladimi? Ne qodaqni ayrim kullanıp bulayın. Kadak deb aytdi xotin. Nechik ayrım kullanıp bulay. Türlü suları var. Başka Cavit abi tirilep çıktı. Cavit abi tirilep çıktı. Mesela koyuş tişerge bulanik. İşlepesi var. O kodaq indi bu kodaq. Neyse neyttim balardı. Ne biri? Edirek jafalıyım elimini eytem. İntiksinler eli. Baş batsınlar eli. Ne? Leysenge alkışlar. Alqishlar nima qiling? Ya bulagada sen ha bulagada. Jozadiringda bo'ladi. Qadak. Diye de bulak, kime de bulak. Felekegine bulagimni zur itip kabul itip al. Cavit abi altındır bit, altın kadak. Altın qadak. Eli bulaygına tugul leysen. Buna bileyim mi? No jaza. Kim sandık içinde gaybirini eyte, şuna jaza. Şuna göre jar mı, diyu mu? Ansı 18'den tura. Numar. Yazmış sokmağın, bırma yolların, jingel üterge kulga alıp kulların. Biyip yaşarga, jırlap yaşarga.
белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Ulan Bayramov, Әйсән Имаева! Афарин! Hürmetli dostlar, hürmetli tamашачылар, бүгін қап-қаты менен келген шушы ижади матур парларга, мөхәббәтле парларга уңышлар, сәламәтлек, бәхет теләп бүгенге кушашабыз. Киләсе очрашуларга тиклем сау булыгыз. Зур рәхмәт!